Amahoro wowe udahwema gukurikirana Minembwe TV, uyu mwanya rero tuguhaye ikaze nanone muri ya makuru yacu nk'ibisanzwe. Gusa twakubutsa ko ushobora kureba aho hasi handitse subscribe, ko ushobora kubikora kugira ngo ibintu bikomeze bigende sawa sawa. Uyu mwanya rero tugiye kukuramburira amakuru atandukanye havugwa hirya no hino, z'umwihariko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo niho tuza kwibanda cyane. Turakubwira ko FARDC na Wazalendo bateye ibirindiro bya M23 muri Walikale. Abasirikare ba UPDF muri Uganda bakire mu byishimo byinshi aho bita Ibule, aho ni muri Ituri. Reka tuyahere muri Walikale. FARDC na Wazalendo bateye ibirindiro bya M23 muri Walikale. Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'inyeshyamba za Wazalendo bagaze ibitero bihuriweho ku birindiro za M23 cyangwa se AFC Kakuku mu muhanda uherereye mu birometero 6 uvuye muri Walikale hagati kuri axe yitwa Mubi, aho ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Hari amakuru aturuka muri ako gace avuga ko urufaya rw'amasasu hagati y'impande zombi rwatangiye ku mugoroba w'ejo ku cyumweru cyangwa se ninga ku minsi 30 y'ukwezi turimo, zumvikanaga kugera ku biro za teritware ya Walikale. Hari amakuru kandi akomeza avuga ko nyuma y'iyo mirwano abagwanyi ba Wazalendo basubiye mu gace kataramenyekana kuko bitangazwa na Radio Okapi dukesha iyi nkuru. Gusa none ibintu byateje ubwoba bwinshi mu basivile bamaze gucika intege kubera amezi menshi y'amakimbirane no guhunga kwinshi. FARDC na Wazalendo bagaze kino gitero kuri M23 mu gihe umuryango wa SADC wasezeranyije M23 kugiye kubwira leta ya Kongo guhagarika ibitero kuri M23. Mu nkuru twabagejejeho ejo murazumva, kuko mu nama iheruka SADC yabwiye M23 ko bemeranyije ko bagiye kubwira leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhagarika ibitero igaba kuri M23 kugira ngo batangire gusana kiriya kibuga cy'indege cya Goma, nkuko babisezeranyije ko SADC izafasha M23 gusana kiriya kibuga cy'indege kugira ngo abasirikare ba SADC bari hariya mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo z'umwihariko mu mujyi wa Goma babashe gutaha bakikoresheje. Reka dukomereze muri Kalemi cyangwa se mu ntara ya Katanga. Sosiyete GLC y'Abashinwa irashinja FARDC guhotera abakozi bayo muri Kalemi. Sosiyete y'Abashinwa GLC yamaganye igitero cyagabwe ku bakozi bayo n'abasirikare bamwe bo mu ngabo za FARDC Kalemi mu ntara ya Tanganyika. Iyi sosiyete y'Abashinwa ikora sima hariya mu mujyi wa Kabimba, aho ni muri teritwari ya Kalemi, yohereje ibaruwa umuyobozi wa teritwari n'akane. Radio Okapi yabashije kubona kuri riposho rishize ku minsi 29. Muri nyandiko GLC ivuga ko yakiriye ibirego by'abakozi bayo 13 kubijanye n'igitero cyagabwe n'abasirikare ba FARDC igihe bavaga mu kazi, ariko kandi bakiba amafaranga menshi n'ibicuruzwa z'agaciro zabo bakozi ba sosiyete ya GLC bakorera muri Kabindi, aho ni muri Kalemi. Iyi sosiyete isobanura kandi abandi basirikare ko bateye hafi y'amacumbi yagenewe abakozi b'Abashinwa bagaba ibitero aho bakorera. Inyandiko ivuga ko ari ukwinjira mu ruganda mu buryo butemewe n'amategeko. GLC irasaba ko abayobozi ba teritware bokongera ingufu mu kurinda abakozi bayo n'umutungo wabo. Ishimangira ko izo bikorwa bishobora kandi guhungabanya ibikorwa ndetse bigashyira abakozi b'Abashinwa mu kaga. Birumvikana abakozi b'iyo sosiyete bashobora kuja mu kaga kubera izo bitero bigenda byibasira bamwe muri abo bakozi bayo n'abasirikare bamwe ba FARDC. Umuyobozi wa brigade ya 22 ya FARDC General Fabien Dunia Kashindi avugana na Radio Okapi avuga ko atamenyeshejwe ivyo dosiye, gusa yasezeranije kugenzura izo birego kandi ahamagarira GLC kuvugana n'ubuyobozi bukuru bwa gisirikare. Umuyobozi wa teritwari ya Kalemi ntabwo yashoboye kuboneka kuri Radio Okapi kugira ngo agire icyo abivugaho. Mu yandi makuru nuko ibiganiro bya Rwanda na Nairobi bigiye gutangira. Ese waba uzi ibiganiro bya Rwanda na Nairobi aho bitandukanye? Urabimenyera muri iyi nkuru. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubucuruzi Mpuzamahanga wa Zimbabwe Prof Amoni Mugwira
yatangaje ko imyiteguro yo gutangiza ibiganiro bya Rwanda na Nairobi irimbanyije. Inama y'abakuru b'ibihugu z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC n'uwa Afurika y'Amajyepfo SADC yari iyobowe na perezida wa Kenya n'uwa Zimbabwe yafashe icyemezo cyo guhuza ibiganiro bya Rwanda n'iza Nairobi. Ibiganiro bya Rwanda byari bigamije gukemura amakimbirane ari hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, naho ibya Nairobi byari bigamije gukemura ibibazo hagati y'abanyekongo. Zombi byasaga n'izahagaze bitewe n'ubushake buke bwagaragajwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa nk'uko iyi nkuru ikomeza ibivuga. Muri rusange ibi biganiro byahujwe kugira ngo hashakwe ibisubizo byafasha uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'akarere muri rusange kubona amahoro n'umutekano biranze nyuma y'imyaka myinshi bihungabanwa n'imitwe yitwaje intwaro. Kugira ngo bino biganiro bihurizwe hamwe bigende neza, hashyizweho abahuza batanu twababwiye mu minsi ishize, aribo Olusegun Obasanjo wayoboye Nigeria, Uhuru Kenyatta wayoboye Kenya, Catherine Samba Panza wa Repubulika ya Central Africa, Cyril Ramaphosa wa Ethiopia, Kgalema Motlanthe wa Afurika y'Epfo. Ku minsi 24 y'ukwezi kwa gatatu, abakuru b'ibihugu basaze ubuyobozi bwa EAC Dr. William Samuel Ruto na Emmerson Mnangagwa wa SADC kuganira n'abahuza mu gihe kitarenze iminsi 7 imbere y'uko batangira inshingano bahawe. Naho ku minsi 30 y'ukwezi kwa gatatu, Minisitiri Mugwira yatangaje ko imyiteguro y'ibiganiro bya Rwanda Nairobi igeze ku rwego rwo hejuru, kandi ko inama ya Dr. Ruto Mnangagwa n'abahuza izaba mu gihe cyabugenewe. Minisitiri Mugwira yagize ati, dutekereza ko iyi nama yo ku rwego rwo hejuru ishobora kuba igihe icyo ari cyo cyose uhereye ubu, kandi izasubiza igihe ntarengwa cyashyizweho cy'iminsi 7. Yemeje asobanura ko ku minsi 28 gahunda y'inama yanuzwaga bwa nyuma, kandi ko amabaruwa amenyesha abahuza imiterere yayo yari amaze gushyirwaho imikono, agaragaza ko igitegerejwe ari ijambo ry'abayobozi b'iyi miryango. Umunyamabanga uhora muri leta ya Zimbabwe ushinzwe ububanyi n'amahanga, Ambasaderi Albert Chimbindi, nawe yatangaje ko hari gukorwa ibishoboka kugira ngo ibiganiro bya Rwanda na Nairobi vuba bibe. Ambasaderi Chimbindi yatangaje ko inama ya Dr. Ruto Mnangagwa n'abahuza iteganyijwe vuba nubwo tutazi neza iminsi. Agaragaza kandi ko ari ngombwa gushima imbaraga zazikoreshwa kugira ngo iyi nama ibe. Dukomeza gato mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nanone abasirikare ba UPDF bo muri Uganda bakiriwe mu byishimo byinshi ibule. Ninga ku minsi 30 y'ukwezi kwa gatatu, abasirikare b'ingabo za Uganda UPDF bakiriwe neza n'abaturage bo muri Bule, aho ni muri sheferi ya Bahema Bagera, aho muri Ituri icumbikiye abimwe mu zabo barenga ibihumbi 100 kubera intambara birumvikana. Nibwo bwa mbere boherejwe muri ako karere nyuma yuko bagabweho ibitero byagabwe n'umutwe wa Kodeko, nyirabayazana w'imfu zibarirwa mu magana kuva uyu mwaka watangira. Societe civile yo muri ako gace isobanura ko kwakirwa neza nk'ikigaragaza ibyiringiro. Abaturage bemeza ko abasirikare bazatesha agaciro imitwe yitwaje intwaro ya gisirikare ya Kodeko, abakora ihotera ryinshi ryibasira imiryango ikabasiga mu kiriyo amezi atabarika. Abakora ihohoterwa ryibasira imiryango myinshi muri ako gace, kuko iyi nkuru ikomeza ibivuga. Kuri Jacques Banza, perezida wa Societe Civile, bize ko amahoro arambye no gutaha abimuwe mu mihana yabo bizakunda. Ati, abaturage barishimye kuko bemeye ko abasirikare ba UPDF bakurikiranye ibintu za Kodeko ifataki na Bethlehem bagiraga nabi abaturage muri utwo duce tukubwiye haruguru. Uyu muyobozi kandi arasaba ko ingabo za Uganda zoherezwa mu turere twose garijwe n'imitwe yitwaje intwaro, nkuko Radio Okapi dukesha inkuru ikomeza ibivuga. Nubwo bimeze gutyo, hagati ya General Muhozi na bajenerali babiri ba FARDC basa n'abarebana nabi. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhozi Kainerugaba akomeje kurebana nabi n'abagenzi be bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ba FARDC, akomeje gukangisha guta muri yombi bo n'abagize imiryango yabo. Umwuka mubi w'aba bajenerali watangiye mu minsi ishize ubwo Muhozi yandikaga ku rubuga rwa X ubutumwa bw'uko azata muri yombi Lieutenant General John Luboya Nkashama usanzwe ari guverineri w'intara ya Ituri. Muhozi muri ubwo butumwa yashinje uyu mujenerali yise igicucu cyane kuba yarakunze kugwanya ingabo za Uganda kuva zatangira ibikorwa zo kugwanya imitwe yitwaje intwaro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ashimangira ko tuzamuta muri yombi vuba cyane. General Muhozi asanzwe ari umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni
mu bundi butumwa yanditse kuri X yashinje General Ruboyo kuba umuyobozi wa Codeco, umutwe umaze igihe ukorera ubwicanyi bw'indengakamere abanyekongo bo mu bwoko bw'abahema bo muri Ituri, n'amagambo yatumye Mperaziri yinga rishize umugaba mukuru w'ingabo za Kongo ushinzwe ibikorwa n'ubutasi Lieutenant General Jacques Chaligonza Nduru amuburira ko nakomeza iriya myitwarire bizarangira ahawe igisubizo gikakaye. Ku bwa Chaligonza ngo General Muhozi ntakwiriye gutera ubwoba Lieutenant General Ruboya, nyamara yaragizwe guverineri wa Ituri mu buryo bukurikije amategeko. Yagize ati twagaragaje uburakari bwacu ku rwego bwo kwerekana ko tutishimye, mu kwerekana ko tutemeranya. Ntabwo ukwiye gutera ubwoba guverineri washyizweho n'itegeko akazanwa hano muri Ituri, kuko si inshingano ze. Nakomeza ibi tuzatanga isubizo gikakaye. Amagambo ya nimero ya kabiri muri FARDC asa narakaje nimero ya mbere ya UPDF, ahita amuteguza ko uwo ari we wese bafitanye isano uri muri Uganda agomba gutabwa muri yombi. Umuvandimwe wanje General Kaligonza yantu ku karubanda, tuzata muri yombi bene wanyu bose bari muri Uganda, ndetse n'uwo ari we wese ufitanye isano nabo azarira. Muhozi n'aba bajenerali bo muri Kongo bakomeje guterana amagambo mu gihe ingabo za UPDF n'iza FARDC zimaze imyaka irenga 4 zifatanya mu bikorwa byo kurwanya umutwe wa ADF byiswe Operation Shujaa. Uganda kandi iheruka kohereza ingabo mu mujyi wa Bunia wo muri Ituri mu rwego rwo gukubizamo ubwicanyi Codeco imaze igihe ikorera abaturage. Icyakora kuri ubu hari impungenge z'uko amagambo ya Muhozi unaheruka gutangaza ko UPDF ifite gahunda yo kwigarurira umujyi wa Kisangani ashobora guhungabanya imikoranire y'impande zombi. Wakoze kubana natwe muri uyu mwanya w'amakuru, tukusa ko byoroshye kuba wakora subscribe kanda aho hasi buke kugira ngo uzuzubona amakuru n'ibiganiro byacu ku gihe. Minembwe TV, nzewe nitwa Nkunda.